Alidiente ya miso rona tenkwano holonya setšhaba peregetso tsingangata Bloemfontein me sehlopha le dihlopha di fihlile kwano ba tla tlhodisano nge kgolo ya Klep and Chepa ha ile nna he le ntate Motale ke rona bana he ke rona ntate Motale mona bapala mshimane bapala ntate ta naledi entle na Yes. Karola kativa jwale wasenyeha ngwaneso wasenyeha wa ba hobe wa tsabeha jwale wa ba hobe motle wena momamedi yeo ke mo ratang e fihlile nako yane ya bohlokwa yeo ke lokelang hore ke tle ke sebetse ka yona was the radio, so it must just... Whoa! Moche jwale ke a palama o tlo ntumella ke tsama kwano le Moramatale ha re hasarele ka ntle go yo bile diphepetsonyana tse pedi tse tharo empa ke kgola hore jwale di se di lokile re se re tla tsamaya o ya fihla metsotsong e 30 ka morao hora ya 10 ha ko leboe momamedi ke bele ko leboe ka nako yewa o re fang yona ka ra lenaneo la makgulong a matala re khone gore re bue le wena o bue le rona o tlankinela matsoho metsing e ka jenwa ke sheba kwano ke bona kganyana e leng ka mona e samphe hantle empa ke tla etsa jwang re mona hore re fumane lentswe la modimo matsatsing a fitileng re ile ra bua haholo ka Sipone
ha re ne re bua le ngwana Chiefy re bua le moruti Mahine re ile ra bua ka Seipone mo teng re neng re re ho wena ntate o ile a nka ngwana a nka moradi a mmontsha Seipone a nka mora a nka moradi a re ho yena Seipone ke sena o tlo itshebe ho sona ana isantsane ile wena na ana isantsane ile wena na yani wa maoba le maobane ako yeme ka jeno Seipone wena ka wena o ko itshebe o mpolelle hore na o santsane o tshwana le maoba o santsane o tshwana le maobane ke tsela yo ntateno a neng a hodisa bana ba hae ka yona ona ba hodisa ka Seipone hore bona ka bo bona ba tsebe ho itsheba Seiponeng hore na ba jwang hore hosane ba ske ba blame motho ka boitshwaro ba bona ba botawa e re ha tawa a sebedisa dithethefatsi e sengwana ya na le ntlhompho a ba ya tlolla ka batho ba bang hore ke tjena ka baka la bonnye ona re itshebe Seiponeng wena ka bo wena o tsebe o mpolella hore na wena o jwang ke tsela ye wa neng a hodisa bana ba hae ka yona jolo ka rile ra bua le wena jolo ka rile ra qoqa le wena nakong e fetileng ka re ho wena ha re bua ditaba ha o batla ho thusa motho o mo jwetse nnete o mo fe nnete ntshwarele momamedi motle eke ha o batla ho thusa motho mo jwetse nnete o ske wa jwetsa motho leshano hobane buka di profobia re molomo jolo ke molomo manyana ha o batla ho thusa motho o batla hore motho a tswele pele hantle ka bophelo mo jwetse nnete moramotali bua le yona ntate wa ka ntlena ke ha o monna o ifuwe monna Mamedi o mametse lenaneo la magolong a matala re ya matsatsing a Christmas re ya matsatsing ao re tsebang hore jwale re lokela ho tla kopana le ba malapa a rona re phomole re dule le bona le rona le wena ka jeno ka rananeo la magolong a matala re hola re ikgodisa ka Seipone ha qetile ntate moshanenwa jalo ka ba beile ba le babedi Seiponeng e le ngwanana le moshemane ba beile ba le babedi hona le ntho e nngwe wa ba botsang yona o re ho bona alekele mpulelle mmona bana baka alekele mpulelle mmona bana baka ke batla o bua le lona lekele mpulelle nahana fela o kwale mahlo wena a buti kwala mahlo le wena a usi kwala mahlo o tshojolo baneng ba hae o re kwala mahlo a lona le nahane hore na lefatshe mona ha motho e mong le mong ana tshwana le wena lefatshe ka be le jwang ha motho e mong le mong lefatsheng ana tshwana le wena lefatshe ka be le jwang iskara ho etsa diketso tsa ho tsuba dithethefatsi wa bolla ka batho ba bang o re itshebe Seiponeng hore o santsane o tshwana le maobane na ha o tena mma o tena ntatao ka bashemane e le line fela ya bashemane e le letoto fela e le line e le di high school tse fapaneng ka morahao o bo tlo re ke batho o tla tshojolo ngwanana o tla tshojolo na o ruta di high school tse fapaneng ngwana ka wena o le ngwana ka wa ngwanana
ba tla ho wena ka ile di high school tse fapaneng tse tsejwang ko wena o tla bolla ka batho a di tshebe o santsane o tshwana le maobane na ha qetile a ye wa moshimane a di tshebe ngwanaka o santsane o tshwana le maobane na ntatenwa o hodisitse bana ba hae ka siponi gore bona ka bo bona ba itshebe ba se ba blame batho ba se ba re ba lowe ha motho a tsamaya a rwaza kwana motho a tsamaetsa ntho tse ba di etsang a ba rolowe ara ke ba tlo tsho jalo a re ke a hodisa ha ke etsa tjena a re ke hodisa ka nnete Momamedi o ke mo ratang ke leboa monnena wa motale ka tsela ya bapalanga masapona shweleng ka teng o a bapala hore ke utlwe hore le nna do dum da 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 dum dum da va da 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 dum da 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 a hodisa ngwana hae ka siponi a re o itshebe siponing o tlo tsebe ho ba le nnete o itshebe siponing a re ha ke batlo ba motswadi a hodisang ngwana le shano nna ha ke batlo ba motswadi a hodisang ngwana maka ha ke batlo ba motswadi a hodisang senokwana ke batlo ba motswadi a hodisang sekeleme sa ngwana ka leleme ha ke batlo ba motswadi a hodisang ngwana ya leng manipulative ara ke batlo hodisa ngwana ya jwalo ha ke batla wena ka bona o tlo itshebe siponing ha o kena digeng mona o joina digeng ha ke batlo re o no re jwang ha etsa ke batla wena o itshebe ba re ntatena mantsibuya o na nka siponi a se behe mona a behe bana ba hae monna molo na tinwa ke taba ya leshano a re hanka khona fela ho ba hodisa ka tsela ena ke a kholwa ke tla bopa banna ke tla bopa basadi ba bohlokwa ha ke no bopa batho ba dependang batho ba bang ha ke no bopa batho ba ke tla bopa monna ke tla bopa mosadi hobane o tla hola a ena le nnete sheba siponi au ntate wa ka a go nke siponi o itshebe hona jwalo itshebe hona jwalo re ntate ya jwang nka siponi ka jeno o itshebe ka tlung ka mo go nke siponi o itshebe hore o jwang da 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 dum da ba da 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 dum da 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 ba da 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 dum da 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 dam shapa monna mtaleman shapa mshima ni Jordan ntate waka au soga man soga Momamedi motle ngwane sure leto karana na ola makhulong a matala benka leeto le leholo haholo ka kapa ena ke ena mona ko phamise hlo motale hore a o bona Momamedi jwale re hula le wena ho hobe re lwana ntwa jwale ntate re lwana ntwa ya moya ha re lwane ka dihlomo re lwana ka moya ho hotle ho lwana ka moya o ska lwana ka dihlomo hoba na o ka lwana ka dihlomo ka tloa wa ba tloa ba o hlaba hantle pelong ya ba o fedile ka we mona re lwana ntwa moya khotso Momamedi motle dumela ngwana ka dumela ausi dumela ntate nka siponi o itshebe ntate nka siponi o itshebe mme nka siponi o itshebe hore santsane le wena mme ya nwa maoba le maobane ntate o na hodisa bana ba hae ka siponi hore ba itshebe bona hore motho a se ka tlalla roya lowa mona a le leshano a itoya ka diketso tsa hae a itoya a ba roya lowa dumela Momamedi mametsena ne o la makhulong a matala e re ha o le tjena ke a tswa ke tloya mabenkeleng hona jwale e tshware motale re nke mabenkele
2024 ka di 31 tsa December Dixon Parker Verkenageng go thabiswa ke Budaza Selalo Selota Sipo Sticks Mabuze Makati Dr. Malinga Skuza Bell Obrigwana MT Nkosazana Daughter Tata Stana Black Cat Leskomota Tsekeleke Guliseta Lucite le ex Cyrene di MC Salazzi Mimizana Haba Mukoni Sebongele Solopo le Drago Tikiti dia fumane complete ticket Shopra Checkers le Hekeng dikabe di fumane re mosebetsing wa re holong kwano mona ya Bloemfontein ena ke holo ya nikileng ya cha me ilukisitswe botjha ke hona mo re leng teng kwano mona e se ile a lokiswa botjha mme ba tsheditseng kwano ke ba arts and culture ke bona ba tsheditseng mosebetsi ona o re leng hona ka jeno le nna o kilena ha mothemotle ke la Lesedi FM mme tsebo mona o mametse station se seholo haholo ke sona 2024 a station se hodimo ke Lesedi FM me ha o sheba kwano mona ke na he yona tlep and tepi na he ke bana mona me jalo ka ke tshwa wena ke lefapha le tsheditseng kwano mona ha ke lefapha le me le tsamale Lesedi FM di hlopha di ntse di fihla kwano mona ba kena jalo wa bona ke mo St Mary ke bana ba teng ke di hlopha di ntse di kena jalo ke bona St Mary ke yone ke bona kwano mona ha mo mamedi ba teng kwano ke se fesao St Mary's ke St Mary spiritual jalo se ntseng ke bua ka sona ke sona sa hao ndate ke St Mary's ke sona se he re tswela pele le wena mo mamedi ka magulong ke a tjha ke a tuka ke a tjha kwano mona ke a tjha ngwaneso ke a tjha ke a tuka coach o tla ntate wa ka ke a leboha sotwa ke a leboha sotwa ke a o bona ke a o leboha ka moo ka mohlakeng nthabise Mary ke a o leboha ka nnete ke tsamaya le wena ha monne no ntsa etsa ntho tsa sipati wa tla di le kometsa dumela motaung nna ke ka mona o ka ngwaneso wena makatla o tsolo ke hula le ntate motale ka jeno kwano mona Mr Cleaning Mr Fixer to God be the glory wena makatla o tsolo ke lo wena ko shebile kwano poloshia wena makanate tsotetsi ke le bo motloko e motle ke o bona le bafana pena amen ke na le wena ka jeno ntate motaunga we chebe we tekole self introspection kopano unity ke o bona wena wa montsho motle ntate o disitse bana ba hae ka sipone hore ngwana hae a tsebe ho itsheba a tsebe ho itekola hobane sipone se keke sa o thetsa se tla o ntsha o le jwalo ha ile hore o morue ke di habli labli ke tsona tse o morang ke tsona tse bapalang ka wena sipone se tla o ntsha o le jwalo ha o sebedisa dithethefatsi sipone se tla o ntsha o le jwalo ha se no thetsa sipone ha dithethefatsi di o nyanya di o qeta di bapala ka wena sipone se tla o bontsha hore na bophelo ke ntwe jwang o jwang ya ba ntate o re ho bana ba hae ho wa ngwanana le wa moshemane kwala mahlo o ipotse hore ha motho e mong le mong lefatsheng ana tshwana le wena e ka be lefatshe le jwang ha motho e mong le mong lefatsheng
ane a tshwana le wena lefatshe e ka be le jwang ha o le ngwana le shano o le ngwana ya maka o ya mosebetsing o sena tlhompho hore lefatshe e ka be le jwang o tswa koloi ya mosebetsing lefatshe e ka be le jwang ha motho e mong le mong a tshwana le wena o botsa ngwana re itshebe seiponing itshebe seiponing le wena ntate ka jeno ke a o kopa ko itshebe seiponing le wena mme ka jeno ke a o kopa ko itshebe seiponing ha isale le mosena se qala hona jwa le kgweding ya o qetela selemo a ko itshebe seiponing ntate o na hodisa bana ba ka seiponi hore ba tsebe o bua nnete hona jwale o tletse lekeishene lena kaofela o tletse hohle kaofela mona o qabanya batho o tletse ka leshano lekeisheneng o tletse ka maka lekeisheneng o tletse ka dintho tseo sentsa nnete lekeisheneng o qabanya batho itshebe seiponing ntate ona ke tla o fa lebitso la hae pele le mosena se fela a kore hanyane ke ko fe pina e binwang ke Puleng March me pina e re ulwanze e re ko fe pina ke ena ya Puleng March ulwanze wa khwatha jwalo ka re buile le wena he mo mamedi dihlopha di ntse di kena kwano mona he ke dihlopha tse kenang tse tla ntlhodisanong sena ha ke tsebe re na ke lebitso la sona ke mang ke nhlopha se ke St Mary's tse di ntse leng teng ke bo mang dihlopha tse di ntse teng gospel choir ke ba kgethwa gospel bo St Philip's ke tsona tse di ntse leng teng kwano he motho motle di ngata ke tla nne ke ba fumane ha ke banka ka bo Haibo, ntse sheba. Mathe force ya ka e vocal. Ke bone ha so bone ya. Sheba ka kabeteng. Ke bone ka mo mathe force o thuseng ka teng. Ke ne ke kgathatswa ke hloho le lesoko. Ngwaneso. Re tsamaya le wena hona jwang Manyalezo a bohloko a butleyang. Ha sa nkgathatsa. Ke ikutlwa ke le motho. Hobaneng o na le baketana tse pedi? E nngwe ke ya thaba. O na le bothata ba mosese o thisang le monana wa lotho o bohloko. Ka rata takatso tse fapaneng. Ho phela bo bobebe ha o sebedisa mathe force ya. Semohe Re na le dipuo le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti tshepa Clientele Life ho fa funeral cover e kgonehang e lefang nakong ya dihora tse 24 wena boiswa ke o bona mono makatleo go sebile ke lesedi Hlomedi. 4774 mme re tla o letsetsa Clientele Life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo a gore ke bule buka ena ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo a re ke bule mona Now no tseba hore parole system ya lefapha la correctional services e dumella batshwaruwa ba lokelang ho phethela nako ya bona system ya kotlo setjhabeng ka tlasa leihlo le matla la molao ho na le tronkong hore motshwaruwa a fuwe parole 22. o tlameha ho phethela programe tse bohlokwa le bonyane ba nako e neng a e fuwe pele a ka fumana monyetla wa parole parole ya se fela ho lokollo wa batshwaruwa e qala ka ho ikamohela ebe ho ba le tlhabollo e qetelle ka ho sebetsa le setjhaba se tsitsitseng diphofu le ho tiisa setjhaba ho lokisa boitshwaro wa motshwaruwa ke boikarabelo ba setjhaba kaofela lefapha la tshebeletso tsa batshwaruwa ho bopa bokamoso le ditokiso mommamedi ya motle ho na le taba e nngwe eo ke kopang hore ke tle ke bue ka yona
o na le monna eo ke batlang gore hanyane fela ke tle ke bue ka yena. Monnenwa ke Nathaniel Emmons. Nathaniel Emmons ke monna yo hanyane ke batlang gore ke tle ke bue ka yena hanyane fela. Ho na le tabe ke batlang go ihula hona mona ntse re bua ka Sipone. Nathaniel Emmons. Nathaniel Emmons o re ntwengwe e etsang gore batho le motho bophelong ba hae ka ipheta hape ntwena mohlomong ke miss call o re ntho e nngwe e etsang gore batho kapa motho bophelong ba hae a hloke molemo kore ba re ha o bua ka sekgowa o tlo ntshwarele mona ke radiong ya Sesotho ha ke a tlameha o bua sekgowa gore o tlo batho ba re enwa o useless hampe hana molemo o re ntho engwe e etsang gore ho thwe batho ha bana molemo. Palama Rea Jordan. Palama Rea Jordan mshimani palama. Palama semonna palama ntwena re tsamaye. Palama. Abo Jesu monate boy. Abo Jesu monate boy. Abo Jesu monate boy. Och. Ebo. Yes. Mom
Mamedi ere ke bue le wena hona jwale pele ke kopa ngwana ka tshela bitsetse maine ore monna yo ke buang ka yena Nathaniel Montswa ore ntshengwe tsa gore motho kapa batho go bo go thwe monna kapa wena mosadi ha una molemo man jwale ha e bea ka sekgowa ore useless wa tswa re ko bane a re ntho e tsang gore batho ba iphumane ba sena molemo maphelong a bona a re ntlha ya pele o etsa ntho sa ibitsetswang lefatshe a re o etsa ntho o sa ibitsetswang o sa itsebeng go etsa ntho sa itsebeng a re ntho ya bobedi ke o kena competition o sa tsebe o batla eng competitioning a re ntho ya boraro ko phelela batho a re ntho e ntseng batho ka jeno go thwe batho ba useless ba phelela batho ba bang a re ntho ya bofo ke o khotsofatsa motho wena o khotsofatsa motho o ntse o sa khotsofala a re ntho ya bohlano ke leshano a re ke leshano gone lo phethisa ditshepiso tseo di entseng a re ke ka ho batho ba tetellang ba re yeno o useless hampe ha ana molemo hobane o leshano o etsa ntho a sa ibitsetswang o tshwara competition e mo hlolang a re bile ha hona competition e o hlola o fetoa Satan a ro ba le pelo e mpe o ba le pelo e mona hobane batho ba o competang le bona ba ya o tabula ba o hlola bo bolemeno hey ba o hlola go bo shailino la le jannama moketeng wa malume la ne le jannama le sukudisang a re ke tse ding tsa dintho tse yentseng gore batho ba utlwe bohloko ha ba bolellwa gore ha bana molemo ngwana ha o bolella kapa o jwetsa ngwana gore wena ha ona molemo o di drugsing o matekwaneng ke clever o tseba haholo ka mona wa matha ngwana ha jole ha ikona e ka re tsiye ya hlabula ha jole ngwana bile o tshintshile wa mmona re ngwanelwa ha o ka nka sipone wa raitshebe o bile o fetoile le shape e fetoile o ya jola o kena mona o kena mona o kena mona o tswa mona o kena mona o tswa mona yena o betsa le romani yena o ke ngwana o betsa le romani le lemese le bile le lenyane jwalo ka la katse batla o bapala bashimane ngwanaka batla o bapala makeup ewe jwalo ka seretse batla o bapala bashimane o tshasitse makeup e tla wa jwalo ka seretse ha se wa pula ina o tshisa jwalo ka kfufule ba o bapala bashimane ba o dlala bana ba bashimane
o tla o bapala bile apere le burugo ba tenape ka reng kepisi a bapala ka wena kgore e le sono ka wena ngwaneso bo jwalo bophelo wena moshimane ba tla o bapala banana ko jwetsa ntho kgodibile ba tla be ba bue ka wena ba tshwara hao mo ba tla o bapala ka mona ba tla o kuta hle ba tla o ja o tla para veste ya ditlou ba tla o ja banana ba inke tšheletenyana yeo 2000 eno o e kgolang o tla para veste ya ditlou o tla para veste ena e na le mohatla o mokgutshwanyana o mokana wa ditlou tla fumana o apere veste ka re o apere letšhoba gore mohatla wa tlou ba tsamaya ka wena banana ba bohlale ba tsamaya ka wena ba tsamaya gore ba tsamaya ka wena ba tšhentšhana ka wena Mamedi motlhe o ska wa lebala ke hasa ka wotloloa ke le hona temmane holong e kholo ya Bloemfontein ke holo e leng ka toropong mo ke leng teng hona jwale di dihlopha tse fapaneng meneng kapaneng wena motle ke tlalata moruti Maine ke ne ke lakaditse pelong le botibong ba pelo ya ka hore e be ka ntate Maine ka ba le teng kwano hobane mona ke batjha fela ba tletseng fela ka ba mabaka a kekeng a qojwa ka mabaka a mosebetsi ngwana Chifi ke tla mohula ka mohala wena ngwana Chifi jwalo ka nka ko beha sealemoyeng ngwana mme ha o ka utlwa e ka hanyane kitse o khutsanyana o tsika wa makala hle mofokeng e motle ka kata ngwana mme jwalo ka o tseba hore ke mane mo ke lokelang hore ebe ke life ha re bua le wena e re ko fe sebaka khotso mofokeng oh mofokeng e motle e dumela hle khotso ngwane so khona ke utlwanga hona jwale ka o ka phaphama hape dumela ngwana mme ka taphuka yes amen oh yes ay
Hai. Ke ba o etsa ntho eo o sa itsetswa lefatsheng. Ntate Motaung ke kopa ke etse teng ho. Ke sitse ntho e kgolo o etsa ntho eo sa ibisetswang. Jesus. Ke loya ka ntsela modimo ntate. Ke loya ka ntsela modimo wa hore tjena. Amen. Ke o ba rata competition le mo competition. Ha keta hore o phelela batho a o iphelela. Mohato mo ketela hore o kgotsofatsa batho. Yes. Ha kgotsofala. Ntate Motaung ke taba e bohloko ya hore o kgotsofatse batho sa kgona. Yeah. Mmenwa Nathaniel Emmons. Hore ha o tla utlwa batho ba se ba o toloka jwalo. Se ba bane ho leka ho kgotsofatsa batho. Empa e leng wena ha wa kgotsofala Ntate Motaung. Nane o lena le felletse. Mme o shena ka jeno pelo ya ka e hlolehile. Ha re boetse re kgutletse seiponeng hape. Moruti Maine. Ntate Motaung. Kata Maina o kae? Ntate Motaung ke re ke tlolena tatena ha tlo bua ka sipho. Oh yes. Ke ba ya re ke batla bana ba ka ba le nnete. Maine. Tatena hore ke ka emela ngwana ya phelang ka leshaka. Amen. Ke ka emela ngwana ye ileng Ntate Motaung le mpete ha fitla mona mofubedu ha fitla mano motala ha fitla mona motho. Ntate Motaung haeba Bibele le teng pela hao ho na le mantswe a ngwana ba morena Jesu a kile na bua ke bua ka moapostola Jakob. Motaung ke la bua mantswe ana kgaolo ya pele momamedi ya ho yona e ngone Jakob kgaolo ke ya pele temana ke 23. Emma hona Maine. Ntate Motaung Ke kopa o eme mono re tlo ya mabenkeleng hona jwale re tlo ya mabenkeleng ka nako e sa fediseng pele re tlo bala ho Jakobo o tla e bala moruti wa ka o tla e bala Mofokeng e motle o tla e bala ngwana Chief o mametse lenaneo la makgulong a matala station se seholo 2024. Now o dula o kula o sa phela hantle. Promini ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka enngwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promini. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promini. E fumaneha kemising e haufi le yes. Dula o mmatlafetse ka marotho kapa dipidisi tsa Promini. Ana unzo sukula ka internet data e dura net 99 O ska wala bala he momamedi re holong ya setjhaba e Bloemfontein Mangaung me re tsheditswe ke ba arts and culture ke bona ba rekileng lenaneo bo ausi ke bana ba sebetsang kwano mona o phetha mosebetsi wa letsatsi lena la kajeno mo shebile mono ke a tswa re ke di milione tse shebileng mona Facebook na le Sedi FM ke ausi ke nwa he ke bona ba ntseng ba re thusa kwano mona ausi ke nwa e mong hape ke bona ba ntseng ba re thusa mona ba ntse re fa lenaneo lena le matla ausi ke nwa he ke bona ba re thusang re le bo mme ke arts and culture sebetsa le Sedi FM me re tswere ke clap and tap di hlopha ke tsena he jwale di kene ke ona ntse di tlala jwale kona ntse di kena kwano ke tsena di hlopha he ke tseo di hlopha he ntse di kena jwale kwano mona ke bana ba apere ntho tsa bona ke tsona di hlopha he tseo re tlang go ba le tsona
Moramaine tsamaya moshaneso wa. Moramaine o ka tswela pele. Ntate wa ka. Amen and amen. Hey, moruti wa ka. Ah, what's andred? Oh yes, oh yes. Fetula katamelo ya ha. Tsamaya maine. Hallelujah, hallelujah. Visually, I'm soga. How shook? Hallelujah, hallelujah. Oh yes, sir. Kwala mahlo. Na lefatshe le ne le tla ba jwang ha motho e mong le mong a tshwana le wena. Amen. Tswela pele moruti. Ah! Na isale wena na. How shebile. Go. Ha. Amen. Na isale wena na. Oh. Oh yes. Na isale wena na. Na isale wena. Amen. Ah! Ah!
Oh, Maine. Sale wena. Ya temetang ke botsa mohlanka wa modimo a kentse kololo. Oh, yes. Ya pulpiti wa sengona. Oh, yes. It's Salaway. Sale wena. Yeah. Ya temetang aro bona. Ah. Yes. Huh. Oh. 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 Yes. Yes. Ah, Maine. Yes. Ya temetang ona le sa tsepahale. Hai tsepahale. Ha tsepahale batho ba bang. Ha tsepahale mosebetsi wa hae. Ha tsepahale kgwebo ya hae. Ha tsepahale mahabo. Ebe le fat. Ya temetang Oh. Putswena. Ke kopa hore e ke emele letsatsi la pele la Pherekgong Ah, Maine. selemong sa 2020 a nang le metso e 5 Bapala boy. ebe ha o sheba ka leihlo la hao ka lefatshe le ne le tshwana le wena Bapala boy. Bapala. ebe lefatshe e ka be a e hula moramotane Bapala man mo na modimo wa bua. tate Motaung kobilo leno ha le tshwere tjena Bapala ntate bapala. le sisinya le phunya hore re utlwe hore boteng ba modimo bo teng tate Motaung Very good. momamedi mo leng teng Very good boy. Very good boy. ha lefatshe le ne le tshwana le wena Modimo ke ni menwaneng ya ka gago. be le jwang Yes. tate Motaung Oh. Oh, Maine. Ah. no keke ha nepahana hore lefatshe le tshwane le rona hona jwang Ah, Maine. ruti Maine ke karolo ya equation ha e tlotsa equation Hey. tshwanetse ke re lo sheba menyabuketso ya rona le mehato ya rona tate Motaung ha lefatshe le le tshwana le rona le jwang e mong hore moruti Maine nna ke a cheata Emma ona temmo. Hanyane Maine e tshware. Gaspar, fumana 1 kg ya di-biscuit tsa Baker's Choice Assorted ka Senso. 129.99 Ah. o boloke 20 ranta karateng ya hao ya di-rewards kapa 1 litre Yes, ya yo, lebese yo, la Spar la long life full cream low fat Yo. kapa fat free 6 pack Say. ke 89.99 fela ka karate ya di-rewards ditheko di sebetsa ho fihlela di-8 tsa December ha stoko se ntse se le teng e teka Christmas e sa tshwaneng le tse ding ka Spar se ka tshwenyeha Jesu ke ni menwaneng ya gago. lefapha la dipapadi bonono setso le boithapollo le o tlisetsa mmino wa bodumedi o tsebahalang ka hore ke Tlepenthep e tla be e le Jesu, tlhodisano ya ke dihlopha ho tswa dikerekeng tse 5 tsa Freistata ho tla amohelwa fela dihlopha tse ingodiseditseng tlhodisano mokete o tla tshwara ka Sontaha sa la 8 Tshitwe City Hall Bloemfontein lenaneo la makgulong a matala le tla haswa sebakeng seo ha re kopaneng teng Tlepenthep City Hall Bloemfontein. Fana ke motjhini wa ho roka o rekilweng ka loan ya Capfin e nkilweng ke KG. Tsena ke diaparo tse lokiswang tse entsweng ka motjhini wa ho roka o rekilweng ka loan ya Capfin e nkilweng ke KG. Ena ke phapusi ya batswadi ba KG e auweng ka tjhelete ya hae ya phaello ha na roka diaparo tse entsweng ka motjhini wa ho roka o rekilweng ka loan ya Capfin e nkilweng ke KG. KG is not alone. O lolosa lelapa la habo. Diteboho ho side hustle ya hae. Fumana loan ya Capfin online kapa ya lebenkeleng lefe kapa lefe la Pep kapa la Ackermans. Capfin ke mofani wa sekoloto wa semolao. Ho na le melawana le dipehelo. Plan smart. Think Capfin. Tsela eo bapalang ka yona Jesu o kene menwaneng ya hao. Jwale o loya ka ntswe la modimo moshaneso. Ke rata ka moo bapalang ka teng.
o dule jwalo o e bapale jwalo o robe masapo ana jwalo masapo ana a shwile empa kgona o bua le motho a phelang ke masapo a seng a sa phele a o bapalang ka ona ano empa kgona o bua le motho a phelang Maramaina ko fe sebaka kakata proka na isale wena na na what's wrong with Timoteo lietong la bophelo oh maine o fihlela nako e nngwe motho yo mo tseba o ka tlelwang ke putso ena na isale wena yes na awushintshile ofethuile uchinchile Ntate Motau ngwana eo na esale yena na haika marikgo ya ntse a khwehla butle go etsahala eng ka ngwanenwa tse fetoga dula o ikwametse ka phaposi molemo na isale wena Ntate Motau ke a tseba hore ha re ne re le ka studio ne re tla ya go page 933 oh yes le mantswe a Paulus o na le mantswe a Paulus ya bua a bolela phutego ya Korinthe tolong ya hae bukeng ya bobedi ya Bakorinthe kgaolo ke lesome le na le motso le mong temana ke ya boraro 2 Corinthians chapter 11 verse 2 ore mme Ntate Motau ke dumela hore ntate eno ha ntsa bua le bana ba hae letsatsi le tjhabale o na ile a sheba temana ena ba se bua mantswe ana Paulus ka matla hore ho bona empa ke tshohile ke tshohile se le mohlomong jalo ka ha noa ena e thetse efa ka mana ha le ya lona mehopolo e ka senyega timellwa ke nnete ha tshotjalo hore bana baka lebaka la hore ke lebe mona nna ke tshohile yes se re jalo ka ha noa ena thetse efa ka mano a yona le ya lona mehopolo e ka senyega ya timellwa ke nnete ye ho Kriste Ntate Motau moruti wa ka ke tshepa nana ngena re le entse re itekotse re shebile amen moruti maine amen mamedi ya re ka re nka kgutlela morao putso ena ha e re ha ke itsheba mme ke sheba lefatshe ha le ne le tshwana le nna yeah ebe lefatshe a be le jwana tu ebe ka be le tulo e jwang Ntate Motau le mo ka ta romella molaetsa hona jwana re moruti maine le Ntate Motau ke kopa le nthapelle oh shame kopa le nthapelle ai maine na le sephiri o motse ke ena Ntate Motau hore ke na le sephiri very good sa boy 25 very years good boy very good una motho yo ke mmolelletseng jale ke a ipotsa hore lefatshe a le ka laba le diphedi tse tjena qoba tulo ye jwang Ntate Motau re tshwanetse re be jalo re eme se ipone letsatsi le tjhabane le ditle amen mme jalo ka ha Jakobo a buile a re phoso e re etsang ke ena ke ya hore re batla ho ba ba utlwi fela empa re se ra ba ba etso re ho jalo ka motho ya iponang se iponeng tshobotsi yo a tswetsweng ka yona a re e re ubane a ipone o ye a tlohe a lebale hore ke motho wa jwang ke Jakobo chapter 1 verse 23 go ya verse 24 Ntate Motau re tshwanetse re dule nnete ha e batle o e toloke hape Ntate Maine ha motho o bua nnete ha e telele nnete khutshwane le shano tshwantso le etse le be le telele hape le o ntshwarele Maine ka batla ke ituma ke pelo le shano le batla maoto le batla batho ba ka le tsamaisang
leshano le batla poso empa nnete ha e batle poso hobane nnete e kgutshwane ntate Motau ha e batle dinoko Yes. Yeah. Alim, hey. Yes. Yo. Yeah. tseo e leng dikgapa tse felehetsang leshano dikgapa tse tisang ntho tsa dikgapa tse emisang ntho e senang mokokotlo ntate Motau e beha hantle hoba leshano ha le kgone ho tsamaya le batla ho le rwalle dieta Yeah. le tla mora leshano Le tla o mora leshano. Dimo le tla mora leshano Le tla o rekisa data o sena tjhelete. Le tla o rekisa airtime o sena tjhelete hobane o leshano. Leshano le tla etsa o kadime tjhelete hore o kgona ho le bua. ntate Motau o tlo bana na le bohloko jwang le ka o kenya ka hara dikoloto Oh, bathong. jalo bane o tshwanetse moruti ba ile be hantle o impressa batho tse ba re ha o emo Oh, yes. leshano le fihle loke ntate Motau ha se nna ke Nathaniel Emmons. tse ding tsa dintho tse tolo ka more o le twele ke ha o rata competition mme ebile o rata hape Yes. fatsa batho hore wena o hlahe hantle Woo! o tseba hantle hore ha o dintho tsa o ha di a bula hantle empa o leka o impressa batho ntate Motau a re ke re be le nnete ntate enwa mongodi wa buka ena ke kopa o ska ba montsha hona jwale Ntate. o tla montsha ka di-1 tsa April ska ba montsha o kwahela hona jwale Ke mo kwahetse moruti Maine. ntate Motau ke shebile nako ya rona mo e leng teng ntate Amen. ka lebitso la morena Jesu dipelo tsa rona di hlolehile ha o ntate o ka bo sore botsa putso e thata haka le re mo rona nna e sale wena ntate o ka bo se botsa teacher mosuwe o botsana nkakano ya ba mosuwe ha sa fetohile ntate bana ba se ba fetohile modimo wa ka se captain sa hae ntate re utlwile lentswe la hao le re beile seiponeng ka se rona re thuseng tsa pelo e leng ho rona re fe pelo ya hao re fe moya wa hao re ntjhafatse re matlafatse re rapela hona jwale ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste le a leboha ntate Amen and amen. Re a leboha moruti Maine ke fella mona. re na le dipuo le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka